Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9. Danas je petak, 6. juli 2012. godine. I tema današnjeg mog obraćanja zapravo jeste kako se mjeri prijatelj i neprijatelj, odnosno kako se mjeri onaj koji valja i koji ne valja. Kaže, kad se mjeriš ili svoju vrijednost hoćeš da vidiš, to gledaj kod Boga ili kod Božih neprijatelja. Jednom je za vrijeme jednog halife učenjaci vojskovođe i vojska su raspravljali o dvojici koji je od njih bolji. Jedni su bili za jednoga, naravno, drugi su bili za drugoga. Halifa im je kazao da sačekaju, da će sutra saznati ko je od njih bolji. Sutradan su se sreli sa neprijateljskom vojskom pored jedne rijeke i povišenim glasom halifa je pitao neprijateljsku vojsku šta kažu za tog i tog, za jednog od ovih. Svašta su ružno rekli. A za tog i tog drugog, kažu taj je gori od tog prvog. Halifa je tada rekao, eto sad znate ko je bolji. Blago onima čija dobra djela idu ispred njih, koga ljudi ne znaju lično, a poznaju ga po postupcima dobrim. Jedno od svojstava poslanika Muhameda je da ga se neprijatelj bojao na mjesec dana hoda ispred njega. Nažalost, mi smo zadojeni mržnjom, otrvani zavidnošću, narasli u oholosti, sakati u iskrenosti, slijepi pored očiju, gluhi, a uši imamo. Napunjeni smo egoizmom i kada treba da nešto u našim glavama ostane, ne može od nas sami, od sebe ne vidimo druge. Lažemo se uporno dok pričamo o drugima, da sebe s tim dižemo, a u stvari samo svoju bolest iznosimo. Ne može se graditi autoritet rušeći tuđi, upamtimo to. Liječimo se, nade ima ako se upustimo u borbu sami protiv sebe. Sve će ovo biti juče, zar ne vidiš, već je juče. Mijenjajmo se, jer jedino tako mijenjamo svijet oko sebe. Želim vam svako dobro do sljedećeg petka.